Akiaria ari mwena wa Likia Joro thini wa kaunti ya Naikuru kuri ugite ne gukorwa gicari giikaro na kamitire ya biro ya gutigira muingi ni waikarania na njira ya thayu ni gukuhena mawoni make megie gwikira mugaruruku gatiba ya bururi kugerera kura ya mawoni. Kuringana na Moses Kuria, mugaruruku maya ni megukorwo makirehe ya Kenya hamwe ona gutigira ni kwagia na wigananu wa kigina kiria gikoragwo gikigairwo icigo ngurani cia bururi. Tusiogope mambo ya kubadilisha katiba. Tunaweza kuogopa, tujiondolee baraka ambao Mungu anataka kutubariki. Ningi no onanetie bata wa nduriri ciothe gukorwo igikuruhanio utongoria-ini wa bururi, akiuga kura ya mawoni no igiteithiriria hari gukinyaniria ndeto eno. CDF ile tunapewa mwaka huu ya Kadhabi na ya Duale iko sawa. Hapa kuna uhaki kweli. Ihinda-ini oriu nioritie muingi wa bururi na muno kuma mwena wa Joro kuhimbiria thayu na kuiga motiganu mao keheri-ini niguo kuhe mweke atongoria gukorwo magitwarithia na mbere mihango ya kuruguria tabarira ciothe wa na mbere hatari muhingo wothe. Nake Mumbunge wa Joro Charity Gathambi augite matigukorwo makihe mweke aria makoretwo magithoga thayu wa muingi akita guthii na mbere kuhitana na icia mahiu thiini wa gicigo kiu. Katile tutaamua kuchungana na kujua mkora ni nani. Sisi hii wizi inaisha. Hii wizi itaisha. Lakini pia nataka nishukuru timu ya security kwa kuhakikisha tumerekesha zile mbuzi na kuhakikisha suspect mmoja ameshikwa na hata huyo mwingine aende wapi. Tumesema sisi hatumutaki Njoro, wacha awekwe jela. Gicigo giki kia Joro gikoretwo gikiumirwo ni hauku wa augitiri muingi ukiorio witikire kunyitana na honge cia ugitiri hari gutira thayu ni wacokereria. Gerifotera Kameme TV retora kwa Nenugari wa Kamau. Unajaribu kulirekebisha